Pemirsa Taman Beji Samuan medue keluihan dados wisata spiritual tur religi sane megenah ring desa adat Samuan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. Sedurung kedadosan genah melukat majeng kramene, Taman Beji Inucap pindah ke genah ide betara sesuunan ring pura desa ritatkala jagi mesucian. Genah pengelukatan Taman Beji Samuan, wenten ring selantang embahan toyo tukat ye panat. Sani kelokta oleh keramani inggi punika kewentenan pancoran Sabteresi. Sedurung ngawetin antuk melukat, kramo sani pedek tangkil jagi melukat kedulurin ngaturang canang sari utawi pejati antuk matur uningayang. Raris pamedek sida ngelaksanayang pengelukatan. Dan yani sida kemargiang ngawit saking genah pengelukatan ring pancoran sudah male san megena ring tisen tukat ye panak. Pet pradi ye tukat ye ageng mejantan pemedek ninten sedang laksanayang pengelukatan. Raris sedurung nuju genah pengelukatan campuan sani megena ring tukat ye penat. Pemedek pacang lintangin undagan male miwa genah payogan ratu niang. Genah puniki ketanyane kewigunayang oleh pemedek antuk meyoga utawi meditasi. Wentan goa tur grembengan utawi skadi air terjun alit pelinggi ring goa ring genah payogan inucap. Selanturnya nih, wenten genah pengelukatan campuan, sane sida kepanggi, yening pemedek memargi malih tuwon ke sisin tukat ye penat. Tios ke angin genah melukat, witning toya merupa pancoran punika, talar genah nunas tirta yening keramane wenten pemargin upacara yatnya. Nanging ritat kala jagi rau melukat, krama sida ngelaksanayang pengelukatan ring genah pancoran Sabteresi. Pepitu pancoran inucap madue wastan sane rau saking wastan tukat ring India. Rite pengan mangkin, genah pengelukatan Taman Beji Samuan, sampun akeh ngedautin manah keramane, ring sejeroning ngelaksanayang wisata spiritual miwa religi. Ring genah irike, taler saking desa adat Samuan sampun kesiagayang pengayah krama desa sane sayaga, nyanggre, tur ngayahin para pemedek sane rau. Tahu tempat ini awalnya dari TikTok terus ke sini dan lumayan dekat juga dari rumah. Ya, dari mana? Dari Dalung. Kesan pesannya jadi lebih plong, bersih, jernih juga, segar juga pikirannya. Yang paling menarik sih tadi di sungainya itu kita berendam, terus ada juga air terjun dan kayak ada kolam gitu, bagus. Jadi langsung turun ke sungainya buat melukat. Ada pemandunya di sini? Ada pamangkunya baik banget tadi. Semua dijelasin di sini. Keluihan pekantenan Taman Beji Samuan nyuguhang keasrian wewidangan tukat ye penat miwa alas sane ngelangenin mana majeng kramane sane rauh. Genah pengelukatan wanta kebungka ngawit sawetara kutu semeng kantos nem sandi. Tios nincapang kuentenan wisata spiritual ring wewidangan Badung, Taman Beji Samuan, taler pinake tetamian pingit ring desa adat Samuan sani patut kerakse tur kelestarian kuentenannya nih. Juliana, Bali TV.